Vi ia lava oelo mātou tua nei fiafi, vi ia oelo mātou te mā. Mātou te whawhtei atu ono nei fu i aso mātango fie, aso manaia o mātou maua. Wa e whapopo mai aso lo mātou wola ai fo im whaia mātou ngā ruenga mwhi au e peo na māsani ai nei aso. Whawhtei te lele tua, vi ia lau swafa, mātou te vi ia lea, vi ia oele, iupol nei pese mātango fie e peo na usuina. Ele lei oele tua wa e whaamavaulava lo alofa mātalasi. Haftai le nei aso i le tele au whaamnianga na e whaamnia ai mātou. Mese lava le ola. O le manuia o lau whaamalo longa ia i mātou. Lau tau singa. Mai lava le tae au si o mene ni fiafita mā. Mātou vi ia lo swafa. O no me silisili ma mea mātango fia wa e whaia mo i mātou. Moni lava le tua. E mātalasi lava o e whaamavaulo o lofa ma lau whaamaoni. Le lei o e le tua. Awa o tele na wā. O mea mātango fie, ma mea lelei wa e whaia mo le tangata. Vi ia lau swafa le nei pō. Mātou whaapatei atu ona o lau whaamalolonga i nai o mātou tangata Samoa. E maise nai o mātou tinamta mā mātutua. O mātou maua lau whaamalolonga i le ngata o le tino ia ala mawhauwhau le nganga. Whaapatei ona o le swafa Yesu, o le swafa e malolo ai mātou, maua e mātou le saulotonga. Maua e fo le file mu, maua le so soni, ala le mafutaina i mātou e le nganga ia i aso uma, mai se fo le nei aso le tua, vi ia lo swafa. Ia e mātou te, o atu fo ia te o le nei polo mātou tua, mātou te wala watu le mano lo nganga whau, se e whau mai fo le nei polo mātou maftanga, o le polo klame o le mātou tal noa e fo i lau upu whauina, mātou mana o mia lama o eta mai te whau mai me uma la mātou whaia nei pō. Whaia me uma lama le tua i le teita ina lo nganga pa ia i mātou loto o mātou mafu whau, o mea le a mātou tala noai, o mea le a mātou whaia, o upo le a mātou tautala ai, le tua ia whaia me uma i lalo le mana o le whau unga, wha malunga lo nganga whau le nei pō e manui ai me uma lo mātou tua te talo ina ia alula upu male mana. Yo o atu le atua i loto mwhina ngalo o tangata le nei pōla upu o le mta upu le amatu talanoina le fiafi le atua wha moe atu le nganga o la wafio te fisoso ni mai mea uma. A mai salava mea matu te le yo o yelo matu i loa malisi le fia talo le atua ia wha au i mea uma lava a mateina lo nganga si o lava ina whai wina le matu mta upu le nei pō ia tu maupea le vi inga ia te oilo matu utua. Nala mātou te talu ta mā. E ala atu ia Yesu ke riso lo mātou li ima lo mātou whaola. Amene. Ea, se olofa, ta alofa Samoa le, la tunu pele le fiafi malole, so i fua maua malalangi mama, pa ta alofa atu le pa ia le silasi o si o tātua tunu. Ea, ua, te tai mai fo ia le atua lo tātou, hola mala so i fua. Fai fo na tātou toi maua nei maafutanga mātango fie, wha wawina i pēl tātou maafutanga o tātou pol klame. Por klame masani ia son fu te tasi il ta valu tu le Upega ile Loloto ia le fu tatu mafuta le nei po na auto auna ne poni fonti ia le tatu tel no fo ile fionga le tua me fitu fa ile upo le tua mai fo ini fa malsi au mai fa mnianga fa le nganga ia mo oe mau ina ia so sani le tatu sa vali fa le nganga ele nei fo i vai tau o so i fuanga. Ia e whata alofa atua i la silasi o si o tātua tunu, a matamala i fwoi au na pa ia lea tua, ma uto whaltua, ia le nganta fwoi lea, ia o nai o tātua tina matama, ma tutua o whaia le whaiva o le talo, tā pua i mai fwoi i le al whaiva o tama whana o Samoa, ia mai se fwoi au na le tua i ngā luenga o lo whenga iai, whaptai a la uto te talo, whata alofa ati a te utou, tina matama tua sina le po pata alofa inisi o lo whaafonga mai tono mautanga se ngase le tātou pol klame ma lolo soifo maua ma lolo nsai alofa atu le tua ia pa ia tu le mana o lana whamalo longa ia te oe ese fo ini maaftianga o le tino ia vave fo o na avelo moenga ia ma langa le vi inga e whafo i le tua e ala i lana whamalo longa le whangarina fo inai o tātou usum tu whawhini tono whalpui le po ia vata alofa ia te utou. Ma lolo msai, ia whenga i fo i ma tulingo wa salanga wha le malo. Wha manu ia atu ma fsosi ni atu le atua malona nganga ia te utou.
Fatalofa lau whengaluenga le fiafi so se meo e ngalua le fiafi tono whengaluenga tono mauta malawa lenga te foi leo lunga o tele fatalofa ia tu tope a whai o tō ngā lue ia whaifo o ki mailo le tio i lunga o le altele o lo e malanga ai le fiafi i fuanga fo e o le nei fiafi fatalofa atu ia tu o le nei fiafi ia whai le mu i el saunga le mu a ia i lunga o le tele le fiafi ia ia lofa le tua ma te iatu lo soifua e mauta malawa e lona file mu. Wata lofa whaptua i le ia malo Samoa lo ta ape nei fo i ke lope lo tatua o mawai. So se atu nu o lo e mafuta mai ai. Wata lofa atu i atu el nei po le swafo Yesu. Malo le saili malo. Malo le ngā lulue. Alo fo i le whenga i fo i matiute mawhaiva. I nā fo i atu nu o lo tau au maumana no fwai. Ia anga le leile tua. Tātua au mau ne tunu sa ile le mnuia. Ia ai talalawa le whamalama ma te pātu i sio tātua tunu. Ia o le mea sa tātua amata mai ai. Tātua iai mau ne tunu ese. Lofa le tua. Ia so ni atu mai whamnuia tu sai malo tātua au mau ai ne tunu tātua te iai. Po whelava la se tunu o lo e mafuta mai nei po. Maisela fo sio tātua tunu pele o Samoa. Ta lofa ia to nei fiafi le swafo Yesu tatu li. Ia le whangaluina foi nisi o hasia si mai tonu au kila nei ona o fontanga ia o whalawalawi foi o nei soifuanga ta lofa ia to e le swafo Yesu ia fo stemi to itali watu e ainga matunu ia ono whanga o lo au mawai lofa le tua ma te ia tu lo to soifu fa tanuina foi fuanga me o molo ia tonu au kila nei. Ave vo stay mo mol nei to e fa fonga mai el tatu por clame le tu le Upega ile Loloto stay mo mol nei ta lo fa to ia to nei fiafi le swafo Yesu tatu li malu tatu fa ola ia ta lo vo sunga ia sa o tu mo fo nei fiafi ma lo sa ngului fa manuia e asau male ainga lele tu ia te fa manuia me oma mai sesiona ainga vi le li ia o le nei foi po le tatu fa wau ile tātou mta upu e peo na wha solo mai e le nei fiafi. Leu tātou i tonu lava e le afa o le tātou wha solonga o Paul Kalame o le eschatology ia po o Paul Kalame o mta upu muli muli o aso muli muli o Paul Kalame le tua a mata mai lava e le aso le sitianga o le ekale sia. Ia pe a whaia te tonu e le sitianga a whaia te le tonu ia pe ese foi se teimi e te teletono i alu resi tianga o le ekalesia po la upa ia a Yesu Keriso lana ekalesia ia ele se faina ai o le au ia tupea ia le tatu mta upu ia ele meo lo fa pena ona lilifa iai ma teletono iai ia le fai au le fiafi ia a me se fo nisio lo iai fatasi ma awai ele a wina o nei mta upu a me se lava o lo tātou telitonu whatasi e le siitianga e alu isi taimi luma mai o le taimi o pōpua ngā mamafa, meise o pōpua ngā o taimi o Iakopo ia po le vai Yesu sā muli muli o wālo anga a tāni elu. Po whelava la e te telitonu ai po le alu telitonunga e selma nei a tātou fitu whaai la se meo e iloa le a fo i se mea ua iloa le Paul Kalame ia whasoa mai tu wha mai e leise a whaina e whamanuia le tua i se o tātua tunuu ia meise la tau e fia e le whalongo mo fo i nei i mtaupu whaapol kalifa e la maneia o le yeio le amanoa e talanoai ma whaamalamlama atu fo ia ni mea ua o ia i le loa ma le malamlama ia atu i le tua malona nganga pa ia e whaia le ngā luenga o le whaamausaliina le conviction ia o Loloto ma lo finangalo ai mau tutua lo finangalo ma lo tel tununga le mea o nai mau tutu iai pe a fai ele ai se mafai ai ona to suia so po lea fa pena lava le soifuanga ma le o langa le tulanga o le langa tel tunu mo tel tununga ma sai linga o fa tuanga e iai lava le me tel tunu iai tangata ia ia e fo ia nai fesili na watu le tato ia pe ana batu fo in failo atu ele o ta fia la val numero al telefoni al vai nei
mai se vol tatu e meli na lawa whaanga mai nisi pe aieni fisili e nei tatu fisili na watu o le ponifonuti@outlook.com pe a whai o e fia iloa mo se fisili la vo se meo e fia whaasoa mai ai so foi si le fia ia le pe a watu ina ia po le walau mai vol tatu telefoni pe text mai foi ia e le tatu telefoni ia e whaasoa mai ai ma taftu wha iai pe walau tu foi ma nei foi le walau atu tala no ai ma fi faso ai e le fionga le tua wai le fi naule ia au na le tua e le fi naule fa na le tua e le tu spaia e debate e faso ai ma fa mal mai fo ia la ngona ma manatu ma me va pena a fi naulo ia wale le lo ia e foi la nai fisili e le ngata foi lo nai manatu ia e wia fo ina leo ngatasi nisi o manatu na mai e misi lava o text mia text na mai e low lava tel tonunga ia e fa malulu tu fo ia tali tu fo e tau fa pu mai ia ma vili mai ia e son ponga ia nai nisi o malole tunu ele o fia vala mai mai text fo tuanga na mana ia umila umta upu pe te lo fo e ese tala ese ia mana ia vala mai fa so ia pe foi se kofi se mea se le manei te lia lava ele fai au ia le so se awala me fai on fitu fai me fa so ele finau ia pe fai po isa ia le alfa so e se visili e tolu ni visili na ofia o mai o ni visili sa vatu na watali atu ni visili pe te visili nei o na watu tato imeli te lona wa watu tali au te lona to respond mai a manaia le tal no la titia ya walanga ta u fa mai po le fa ta funa ina o Jerusalema ele ti a fitse fulu le tusi a matai o lona ta po lusu mal falo foi po suma le lima po le fa ta uina le nao valo anga po upu ia te utala Yesu le matai o na lusu mal fa foi po suma le lima le no fa ta uina le ti a fitse fulu al visili lea ia malesi la vaenga al visili po le atonu lava le taimi na whaataunu ina ai le mea le tau o le mea inusia ma whaatafuna ina the abomination and desolation when was that took place or when will that abomination and desolation will be fulfilled or fair ia po o mo fo no whaataunu ia pe le whaataunu ina foi lo inga la tai pipi fatasia ia fisili e lua ai lo te tonunga ona foi o le valo anga nei i le tulanga o le me inosia man fatafuna ina o lo fatata tonu lava i le malu o le tua e le mfaiona talano ese le vaenga le po upuia o le abomination of desolation o le me inosia ma fatafuna ina ele o ina ese maile a fia ai o le malu o le tua walana fo i o lo iai me ele lea o lo iai me ele fatangaina e tu sa mo le tu la fono i uteia e iai me matanga ua ave iai ele tangata i tutonu o le fale o le tua e fo la ngā so ui mo muatu i ona tu atu aile i le fisili ele autu o visili le vaenga mo mua. O no wingala. O le mele o le inusia ma whaatafuna ina. O le mea e whaia e le tangata whaamaua lunga ma te tee i le atua. I le fale o le atua, po le malu o le atua. E eilani o nata na tutupu mua, ma meo types na tutupu. Pi fōlinga mai o le nā lava ua whaataunu inai. Ai lo del tununga i mea nana tutupu mua. Ua nā oni ata e whaavavala mai ai le autu o le mea tā ua lava ma le whaataunu ina tonua o le mea le tā o le mea inusia ma whaatafuna ina i se taimi i le lumanai. O le winga la whamtalanga o le tausanga e 5 tolu iwa PC
na valo ia i e Tanielu upuia. Tanielu o le tangata na momo whaia upuia. Na ia valo ia ina ai i le tausanga lea, tausanga lava lea na umai fo i maleolo o Tanielu. Ai na ia valo ia ina ai le mea o le atupu. Na lai whaamtale ina mai i le Tanielu o lona mata upu hiva. Minana i tau ai Tanielu. Ta upu hiva lona whai upu lusu mal valu, a lusu mal fitu mal lusu mal valu. Mai o le ailoa foi i le malu malu o le mea ino sia ma whaatafu na ina ai. Ma te ole la, e ele type, e ele mea na tupu e fōlinga mai a o le whaataunuina le nā o le valo anga Tanielu. Ai le ai. O le mea na tupu, e ele tangata e no ia ane tioka epifania. Lena uta ua fo le vaso le ntene. Ia leana sauli tausanga e tasion fitu PC. Se tasio taitai au alisana le sili. O le tupu lona whāpo le lona lima foi. Ia o le si taitai au alisana le sili leana i le pito i lunga i suria. Ia o le au ainga o le li fole le o se le kusa. Mai to whā ia taitai au alisana le sili. Ila le sa wale tangata le o le tupu na ia whaia mea mata ngā i le whale o le atua. Leana sau ma maipua i lunga o le malu malu o tutonu o le whata whaitaulanga o le ale tale ia ma whapena o na whai ele tupua o eleni ngo ia seu Olimpia le tupu to ina lea po le Godfather leo tupua o tua eleni. Le li lea o seu Olimpia. Ia ngai ele Olimpia, ia wa eleni lea isa wai ia le Olimpika. A mata mai e ina Olimpika. Ia o le whaai o le li le o seu o le tua lea. O le winga. O le Olimpika lea e te vai le taimine. Ia o le Olimpika na a mata mai mea whapau. Ta longa na whai mea mata ngā ma mea na amata mai e le mele tutu mai foi le afile te vai e le Olimpika el temile na tutu mai luma o le ale tale o le tup o le atua le o seu e tutonu e leni ia na asina vai ngol history nga vatu mo lo si le fia le te vai le afile ia le afinga amata mai e nga luma o le foi o le ale tale o le linga o seu ale winga la le vamtalanga o e tolu se lau fits fuluma le lua te usanga talon valo ia Tanielu. Ai saul tangata lea. Saul tangata lea pe fo linga mai a o ia moni lea na valo ia Tanielu. Ai le ai za. Langan ngai valo ia Tanielu ile mta upu la vanai. Fa mai ole o ngā tutonu ngā le mu foi. Ole vai so sa muli muli. Ole a fai ele fea ngainga ale tangata lea. Ia male au pa ia po le nu o le tua. Ia ai mataulia, e lisa mea whapena na tupu ia Antioka Epifania, e mo ina sau au mai mea mata ngā, whai lea tua o mai lea alitale o le tupua lea o seu ma whaifo i eita ngata mulmuliane wha mai o ia o lea tua vaia, le li lea Antioka, tau whai whaifo i eita ngata i uteia. Ia o le Antikeriso, le ata o le Antikeriso, o le tangata wha mai o ia o lea tua. Aile o le whaato o toanga lea o le valo anga Tanielu, uno winga, o ngā se type, o ngā se tu ainga. Ai le mea o le atupu le lumna, ile au mal teimi nei da ele tupu le mea lena valo i Tanielu. E tupu i to tono o le vai e su sa muli muli, le fitu tausanga lea tatu te tau so. Le winga langa o le abomination of desolation, o mea wa ave le tangata, te i le atua, te i le nuo le atua. Ave i to tonu o le mea i lo i ele mamalu le atua. Te o mawhai e sui ai le atua, i a te i amwhamau le atua. Ave i ai pua ama mea ele lea ma mea mata ngā, e osi ai taulanga i tupua. A o le fale o le atua. A mea la le entalo no i Tanielu, to a tupu, i le lumanai. It's yet to come. Le lava i le tupu. O le Antikeriso lea e saule, lea tau o tu se whalinga. Na o mai foi lea me lea lea saule fisili le e winga i le ti afitsa fulu. Te ulia na malo ia Yesu, ia le sau o le
o le foi o le antikeriso ia po le me inosiam fa tafnena na le po suma lima le mata upu e lu suma fa e ma tau le fo le visili ale uri e so o Yesu e tolu pa ngol la tu visili na visili la mataka la von mata upu e lu suma fa fa mai po ani po a fe tu po ai le mele le malepe o le malu lu o le visili o ani fa ilonga ia ma le tolu le visili o a fe le unga o a fele unga lo ani fai lunga o ilo tu e fio mai mali unga lola o le tele la o le tali e Yesu ina le mata upuna lo sumal fa na tali uma Yesu visiri nga tolu la ulinga malo la tu le loa na nga expecte e so yo Yesu Yesu e vave ona sa Yesu e fai le malo ile taimile ma fa umai le langi fa umai Papelonia fa umai Roma ma lo ia le nofo kolonia ia Iutea ia Israel ma vave ona fai me ma fa tu lo le malo ele ai tali Yesu tali il taimi to tonu o le nga tupulanga e va ai e o la tomata ole a ma le pel fale le no fa ia tu ile lo a ile lo ile yo lungo le mongo olive ma ko fa le fisili ia la uri ai o lungo le mangu olive kilo mai lano le malu Jerusalem mafto atali e ngal fisili tali la Yesu a le ima vai atu le ia ngantu pulanga o le a le tu ti ele si mai lungo le si malo luinga o le fata luina la le ti a futseful valo ie Yesu ile ti a tolu te sanga le na maliu Yesu ia fa meisol tolu lua ti a na fito a fata luina le melea ina uma vai le si tolu sufito sanga awa a fio Yesu langi il tolu lo inga o tolu sufito sanga nga wa atole lea ia ile ti a fitu se fulu lena sa waitito o le te au Roma maia fata unuina ai le melea o le ata foi it was just a type it was just the introduction o po se mea faalia mai ai le ata po le fata i moina o le mea moni o le atupu foi i se taimi i le lumana esa lango le tele o tali Yesu nga ye tonuna o le tali Yesu mai le taimi o lona asesione o lona session po lona fio de langi se ia o mai lava i taimi nei e o atu i le aso e to e fio mai ai nga tali Yesu auto va ai ala me nei o ma fui o foi le fa mai me uma nga tali Yesu nga fa ilonga nga lea e tatu te va ai le taimi nei mena el yo le taimi ma mafai tu tonu o le fitu tau sangale tali uma la Yesu fesili la uli e ton mali unga la le lolang la nga fesili la uli le unga lolang fa pe ai vave no o mai vave le usa Yesu vave no fai amin pa to e fio mai to e foi mai Yesu ilona to e fio mai no maliwa Yesu to e tu mai sa ulo fa ka ngu me ai le ai la tali Yesu ele o le taimi le na tu o le lumanai ilona fio le langi to e fio mai fa to a tupu le mele ta ole abomination of desolation le fu eva ai tu e ya ngai ile lumanai luinga la wanga seata le meleng sa wai ande tioka tusa o le valo anga Danielu wana seata fu lenga sa wai tito il valo anga Yesu nensa wai tito su sunul man maru ele ai foi se vai Yesu sapo se meng tupu i se meka o se o nga tu tonu se vai Yesu sanga fai ese fe nga inga ele ise meva penal te mi fo tito le ai e fato a tupu a me uma i el vai Yesu samul muli le tatu te va ai el lumanai pe a alu si tia to a saulolo el fito sanga le o lo no wing o le fesili le sa upo o le taimi la na fa taunu nai e lo tel tununga wanga o se mea na fa taunu wine le taimi na e amai e le ata o le mea o le atupu ele lumanai e o le lumanai a le vava e le mea tonu lava e tau o le manufeai e sauoia e faila na pule sawa e te te i le tua
mai e toi avatu, mea ele lea ma mea leanga, i tu tonu o le malu lona tolu o le atua pe ato e whaia. O tu tonu o le teimi le o le file mu, le afa mo le tausanga. O teimi e to e whaia ele malu, i lo ngā te tonu. Teimi le to e whaia e sea, kawa uma i le whengainga o le file mu a Israelu, ma le manu whaile la asengi. Whengainga le ngātu tau o le whengainga pepelo. Whengainga whamau le whengainga file mu, a le whengainga e pepelo. Whengainga le ta ua ta ni elu, le mta upu na iwa lono whai upu, luas fulu ono, luas fulu fitu, luas fulu walu, whamai e o sia fo i le whengainga ma tangata i tō tele, o le whengainga Israelu, ma le manu whai, ia pole ante ke risa fo. E le tupu, i le lumanai. I le lumanai. O ina lo lea o le a whaataunu i na i fo i, le mea lea e na ta ua Yesu i le mateo, le na e lua se folu ma le wha alo no whai upo e su ma le lima. Mo na seata lenga sa wai tito, e seanga sau tito, sau tito susunu, sau tito whaile, whasinga tele ma, alu ele te whata ape ele nu o le tua, ta lepe lalo le, e le malu, e mese o pā, a ele e ini whenga inga sa ini aina, ele eise mena whaia. Aluinga le tatu te ilo ai zum tua whawhine, o mea o nei walo anga a mata mai a ile lima tolu iwa, ile teimi o ta nielu, se ia o lava ile teimi e whaatino moni a ile melea, o le teimi e sauai le antikeriso le e tatu te tala noai, ile tatu mtaupu, ile lumanai. E imen whaatata mai a ile teimi le na, e mantau lia fo ila, e o mai la i le teimi o Ioane la tangata muri le tatu tal noai, le na ia valo i nel mata au pus futonu, o le tusi whaalinga, na te valo e ina aile, sau le tangata la leo le antikeriso, ia po le manufi aina e whaingo mai ina e Ioane, e lua manufi ai o lo tau e Ioane ina, to lua lauri, tasi le spirit, tasi le nganga, evil spirit o le a vatu ia ia lato sifi oi satani ia pol tarako fo e o mai el to lua le e fa mo mai te fo to lua uri o le unholy trinity e lauli e fa kusa ka voi fa kusa male holy trinity le to te male alo male nga pa ia e to lu fo lauli oi o satani ia pol kala ko la ko sifi tamala ia o le antikeriso ia pole li leo le asawe tai pi e act man na pi o le alo le tai pi o Yesu Keriso le profeta pepelo la o lonto tolu le o ia le o le asawe mo mai le ana faia va venga mtautia tai pi act mai pi o le nganga pa ia va vai i mealti apolo o le o lona to teimi o lonto ava noa wo ye loa. His time is coming to the end. O lon taimi o le amtua sawa oia. E lona malosi ato to. Ngā lai walo i e Ioane ina. Le sau o le manufi ai le. Ai wha mai fo isi o man whatau nu le centuri mo ai lo tel tununga. E le i whatau nu ina. Ona o le taimi o Ioane, o le taimi o Roma. Le nā. E na tūlai mai ia le tangata o le kaisa o Roma ingo ia Tomitia. O Tomitia, e le taimi tonu ale na tusi e Ioane le tusi i le motu o pātamo, le tusi i le awhalinga. E ui o Timotia, o Tomitia le tangata le tūlai mai le taimi lea. O le lalolangi Roma, o la lava e iai le malosi ma le fefefe o tangata. La o mai a ia i ngā le mateutia, le bad influence o le kaisa e ngo ia Nero. Nero fo ele na tūlai mai i le vai teimi o le 5 whā tia. Ai umalan no fo inga i leono valu. Tangata pito sili naunga le anga o mea tau o emperor po empire roa Roma na iai. So, o tangata na, e ai e tangata e pi o se manufe ai, ngā tanga Nero. O lo foi la Israel,
e vai loa Israelu le sami, e maka fefe ke le Israelu le sami, me vanganga afa o ngai yo ane upu ia le saumo le sami. Lango Israelu, e mata fefe le sami. Ava Israelu, tangata iu tei le sami, vai tai le pau mai male, ululi mai o tai. Kai pea se manu fe aila le a aisa, o le fefe ia niro, o le sa wao niro, e le ngata lao niro. Ia o le fa so longa mai la, o le si, o isi awali wa yeisi fa solonga mai ngā tupu ai ti ngale to tele yeisi au li putu ala to no fo inga no o matu niro tangata ngo ia kalpa o otho o viteliu o tangata o Vespania au li ngā putu ai to no tau sanga masina valu na so o ya fasioti lesi e o atu ala o mawaila pe tōs fulta usanga o mawai atu la uli ia, tōs fulta usanga talo na mawai atu niro. Uma niro le ono valu, ia amataulia o le fia, o le iwa lima lea e tusi e Ioane lan tusi. Mawaila e o atu a le teimi lea o Ioane, o tula i malitangata lea o tomitia, te au roma lea. O la lama e fefe tangata ia niro, ia le moanga ngana fa mai e toiola mai niro, e toi tūlai mai niro, fa mai e fake, fa mai e pepelo, le pule o lola wana, pule a niro lona, e pepelo le oti o niro, e el teimi e toi tūlai mai ai. Le fuilai a mai e ia Ioane, fa upunga ia, ile a foi, ile manu, ai na foa, mai toiola mai, me uma e a mai eko mai fa upunga ma tūlanga o me sai ai tangata iuteia. Ia pi fo Ioane o tangata iuteia. Ile pala ai mo le fefe i teimi ia o mai ai i teimi o Ioane o tusi lea. O le mea lea. O le pi influence pe ia whaina e fo ia whaupunga ma upu o lo whaunga Ioane. E whaunga i le a fianga le a fia i le lalolangi i le nawa i teimi. A meise o tangata Israel. I le matau tia o tangata leo niro. Nā fo i la e whai u e fo i al tusi mta apo suma le tolu. Ile atoanga o le ingoa o le tangata. Atoanga o le ingoa o le tangata. O le ono. Ai wha te tau le sifile o niro. Ai le lau whai tau atua ia upuna. Whai upu e sifulu, mta upu e sifulu tolu alona whai upu. E sifulu male fitu. Whamai ina ia le mawhaia ona se tasi o na whaatau mai pe whaatau watu, se tasi tau lava o e wa iai le whailonga ale manuwhi ai. Po le ingoa o le manuwhi ai. Po le whaitau a whai o lona ingoa. O le mele nei wa iai le poto. Tau o tele le poto i lo ai, tātou te malamalama i le wingo upu e whamai e Ioane. Le ai fefe i tātou le numela ono le taimil nei. Se ai le ingi ngā me whapenga. Ele a fai o e whanga ule aso ono, masina ono, tausanga tasiva ono, o e ke fefe. Ele ai ama se mea i popole e fua tātou le nā mea o whaatangata Kirisiano o whao le ina ma whtaita ina le nganga pa ia. Ia, pe ongo fo ele leisengi o lau kawale, o ke pole, o upu ia mai, o upu o le atoanga, o le ingoa o le tangata lea, whamai. O le nei foi, ia e mafo fau, think, ina whaitau ia o ia i le whaitau a whai o le manuwhi ai. Awa o le whaitau a whai lea o le ingoa o le tangata. Whamai o lona whaitau a whai foi, e ono se lau ma le ono ngā fulu ma le ono. O le upu whaperetania o le Niron Kaisa. Le vaitaimi le ana li liu ai mai le ngana e Lenin tusi e Ioane le. E tusi pa ia, o ia lan tusi lea whalinga. Ona li liu lea o upu ia o Niro Kaisa i le ngana e Peru. Matau lia foi langa ngana Roma ma ngana e Peru e i ona values. E i lea whainga o se monme o se matei tusi. E lea whainga, whainumera. Ali liu lai le ngana e Peru, e pei fo o ngana Roma. E i ona whainumera ma ona values of. E whapopo whatasi la whainumera i le upu lea o le Niron
kaisa. Ona maua ile o le numera le o le ono, ono, ono. Ia fo isi fa mai adi liu le ingo Jesus Christ, e maua ile o fa inga le ngana e peru o le valu, valu, valu. O le valu, valu, valu. Ia ali liu fo ila le ingo o le atua, i le ngana e peru, e sa wele numera lea. O le fitu, fitu, fitu. Fitu, fitu, fitu. E peila o le ono, ono, o le fall short, o le kasi ai lalo mai o le numero le atua. Ono ma le fitu. Ia nai pe ave whaatau e fo le numero le tangata, aisa. O fall short le tangata mai le mamalu o le atua, numero ono. Numero ono. Fall short winga wanga sala le tangata, waru ese mai le mamalu o le atua. Langa o numero fitu, o le numero le atua, le atuanga. It's a number of God's perfection. Atuanga o le atua. Numero valu, o le numero, o le amatanga o le mea fau. Ngā lai pi refer ngā i atuanga o le ngolea o Jesus ke riso po o Yesu ke riso. O le valu, valu, valu. Whapena le whaingole. A o le ono la. A whaliliu. Ona maua leo le ngole, a pe a whaliliu le upu le o le Niron, kaisa. O le a whainga leo le whainumera, o le ono, ono, ono. Ia a o lo ka fefe vale ia ngumela le yaso ia ka kere maramlam. Ko ka fefe vale ia. E se a mai kanga ka ngumela le oki ngumela le manfi. Ai, ia me fa pena. Ia, mane volta tutel no ai maramlama. Ia ina ia o tatu loi. Ia e fa pena o le taimi na tusi e Ioane o taimi o Roma. Taimi e fa ngā fo ila Ioane upu ia. Relevance ia upu. O le sami lai fa tau i le whengai o Israelu ma. Ia male fa potonga o ma lonu ese wa le wingo le sami le sa wa i le mtau besuma lua. Mtau besuma le tolu. Fa mai o le man fe ai sa o le sami. O le fa potonga o nu ese. Fa potonga o nu ese maleanga sala o lo mafia fiai. Le ululi pato i mai o le sami. O le winga la lea o le sami le tuspaia. O le winga o le whapoputonga o vai e tele. Whapoputonga o maa loe tele. O tupu whapopau ma le tele o le ami o le anga. O le whapoputonga lea o maa loe papelonia ia o le ao. So whaia muri Israelu i le tau e amaketo. E va ai e Ioane. E pe o se sami uliuli. A o i nai to toni na. O le a sau ai le tangata lea. O le antikeriso. Sau alu i le fale o le atua le malu o le atua lea o le a fau i to tonu o le afa mua le fitau sanga lumnai. Mai e fai mai o ia o le atua, fai ai i alona fatusa. O me uma ia prepare e le a foi le. Te feta pelo leo le a mua mai. O no le stay mi dat fitau al tu si on tau besumal tolu. Ai se le manei o na nai pi faata mai ai o lona winga. Le foi la valo ia Ioane le sau le tangata le pe ona valo ia Danielu valo ia Yesu le foi la valo ia Ioane le sau le temtono le a sau le fatino le tangata le ia o le tele foi o fa punga Ioane fa taua ngai ia na tusi foi e tolu o epistles po epistolo o lo fa tau tala noa Ioane i le whaitete i le nganga o le antikeriso e mua mai. Ia whaitete i le spirit o lo iei nei le vaiteming luinga. A tato waba i upo Ioane. O le ua ia tu sia lana tu sia whalinga. E le o le teimi e whaatino moni e ia le teimi e sau o le tangantale. Ai pei o le ua mua mai. Mua mai perfecta pe pelo i le teimi le nei le lalangi. E mai ai fo ile types de tu ainga o le mea moni o le ai esa amata mai ai le taimi o Yesu ma le taimi o uma Yesu taimi o la apostolo uma la apostolo o mai au epic po te le kalesia o na vai taimi uma na amata o na iai ia meta o le nganga o le antikeriso na le winga o le nganga antikeriso o le nganga e te i le tua
nganga e te te ia Yesu, o le nganga e fia avea ma keriso ai una ese le mea moni keriso moni. For those who rebel and against, oppose the Christ, the real Christ, e te te ele atua. E whatino la lana te te ele atua, ilona au mainga o a oa onga, se, sa mafia fia ile na mei tu tonu teimi o Paulo. Me ole umana whata atia e Paulo a oa onga Yesu, a onga aia na maua mai li tala le Yesu, alu Paulo, alal me tupu. O mai whaia onga se, o mai a o onga se. Nai whai ngoa e Ioane, whai ngoa e nisi o tu stala o whenga inga fau, mai se foi Peteru. Whai tete i aso nei, whai mai o aso nei, o lea o loo i ai lava le anganga o le antikeriso, o lo sau i whaafolinga mai o le mea mātango fie, o le mea moni, o le mea sao, wha muli ei tangata, wha se sei nai tangata, a o lo i ai i a leoti male māleia e tu tonu i nā. Ia, taipio se tala pupule nā, ia lela tu tia au mal tatu taimi ile whaamtalaina. Iei mai se vesile au tia lola tatu mei atu. Langa le tatu te fio atu ile si tatu vaenga ta ua lava le tatu te fio tala noa ile fiafine. Luinga, le umar si tianga, umar tatu alno si tianga, umar tatu alno tu la imal antikeriso, the reveal of antichrist, pea umar si tianga, umar tatu tala noa ile vai sa muli por fitu tau sanga lea ia po le popua ngā fo yo Jakopo. Le fo ua umar tatu tala noa ile tau e koku, a koku mama koku, len tatu tala noa ile me inosia ma whaatafuna ina, len whae ua le vaso len tene. Leo tatu toe whaapopoina. A lela tatu tala noa ile toe fio maio Yesu, ma le tau e amaketo. O le tau e amaketo, ma te ulela le tau e amaketo, e le tupu le tau e amaketo, sumtua whawhine, ai lei toe fio mai Yesu, e lona fio whaarua mai. E leo le fio mai si tianga, o le fio mai oia, matu vai, e le maunga o olive. Ne umang tatu ta ual tu se Sakaria mta upu fia, ta pu sumal fa, fe mua ma le lua si o ai leono, na e fa matala mai ai le fio mai Yesu, tu vai o ie le maunga o olive, o le ava vai ai le maunga, mai lo ai le valley po le vanu, ia ma fio mai Yesu i le tu sae o Jerusalema, ia mai a matalon fai me taun fai Yesu, o lal me taun fai mua, o le taua e amaketo. Ma te uleo le fio mai leo Yesu e se le taua. Nae o lo o whaamatalaina mai i le tu sia whaalinga o lona mata upu. I think on tau po sfulu ma le iwa. Sfulu ma iwa o lo iai se vaenga i nā whai po sfulu ma le tasi. Whai po sfulu ma le tasi. Ne fio mai leo Yesu malana e kalesia le na o si tianga. Le uto e fio mai Yesu a umal fitu te usanga le la fio mai Yesu malana mana mea e faa ua wina le banquets po le fianga leo le tu fatsia o le tamai mamoe malana mana mea famili fai pasu maltasi na ulo atu le langi ua avanoa fa uta foi o le solo fanua sinsina o le ti ai foi ua ingoa o ia o le faa maoni ma le faa o le ami o tonu foi na te faa masino ai ma tau ai le taua. Ua pei o le mu o le afi o na fufonga. Ua ilo na au foi pale ali i e tele. Ua ia te ia le suafa ua tusia e le iloa e se tasi wa nao ia lava. Ua ofu foi o ia i le ofu ua fufui i le toto. Ua faa suafa ina o ia o le loukou o le atua. Sumalfa o au foi o i le langi ua muli atu ia te ia i lunga o sol fanua sisina. Ua o ofu i la tau, le kalesia la le po la upa ia, po le mana mea Yesu Kiriso. Fama ia, ua ulo atu foi, ua o ofu i la tau, i le ie vavae, sina, ma le mama. Ia matau lia foi, le efeso e lima lona, fai upufia, lusu ma le fitu alenta atu fai te wina. Nai fama iai, e tu ina atu ai, e ia, o ia, e ai, e le kalesia, ia Yesu, fama i olea, o le ekalesia e leise ila, e leise pona, e leise maa numi, ila le taimi, e le taimi o le si itianga, tu ina atu, whaata si ai, i ao, ma atu ai,
i le langi whaatasia Yesu malana mana mea. Whamaila ia lea. Ua ofu i la tau i le ia vavae sina male mama. Wa alua tu fo i le pelu ai le fofonga. I ona fofonga. Ina ia tai ai e ia o nuu mamalo. E pule foi o ia ia te i la tau i le to o mea. E soli foi o ia le soli ngā vine o le to sa ma mafa o le atua. E ona le malosi o malava. Description ia whamtalanga ia o le taua le a maketo. Le lavia ina e le atua. O le nuu e Yesu o le nuu o le atua. O lona nuu i le taua le a maketo. La tatu o te aistemi. Whamtala. Whamai o ia te ia fo i le swafa o tusia i lona ofu malona vai. Whamai o le tupu o le li o li. Na ulo fo i le tasi angelu o tu i le la ua. Whape atu. I manu uma e whelelei tau lotonga le langi o maia i nā auto whapoto ane i le whainga aia le tua silisili. E na ia auto ai i tino tupu. Ma tino tai o au tai to afe si e luifo ia i lalo. Whaibua lusfulu o na pu ea lea o le manufe ai a toa ma le perfeta pepelo. O le na whai longa i o na luma. O mea ia na whaasei nai e ia o e ua iai le whai longa. O le manufi ai, ma e ua ifo i lona whatangata, ua lafo la ina i la ua i le pafi ma mua i le te yo. A oe na totoe, ua fasio tia i la tau i le pelu, ua aluatu na i le fufonga o le ua tie i le solo whanua, o na mao, o na i leo manu whelele uma i o la tau tino. Ma nei ole whamatala ina mai, fo lele e Ioane o le ata a toa ma le vainga o le mea o le a ho'o iai le malo o Papelonia. Po o le. Whatu whata singa o whainga malo le buildil te milnei o le a o atu ila tau e vangavangaia e toe o so whai muli lava ia Israelu. Na o le tau i amaketo, o le iele maunga o lo tau le tuspa ia wha le maunga e mekito, ia o le launga tasi lava lea e taua o amaketo. Ia o i fo iese le taua ia Israel, i na oti ele tupu sauro malana whanau i o nā tana, i le taua, e ngata fo elo le tupu o Iosia, tupu o Iosia, nai le lua le tupu o lona mtau pere suma tonu, tala ia Iosia na oti e i mekito, lona minga, o le nofuanga e masaa aile le toto, o le nofuanga a fo i whaasanga nga i Eufrate i le tū. Mate o leo, o i makito, o le ta ua e ui e tuai mai Eufrate, ia maa lo ia o le awatu e osfa Israel. A ilo te le tonunga e leo i tonu o le a whaiai le ta ua le i amakito. Langa iai ia lesi vanu e ta ua o le vanu Ephraima. O le lau ele po o le vaenga lea, ele mamao ma Israel, ma Jerusalema. O lo iei mau te rola atatu tau tu e wha mara malama atu. Ele tūlanga o le mea tonu o le atawina i le taua lea. E ele manatu o le tōtele o skola. E ui atu i a Papelonia po ma lo i o le langi fili o Israelu i le tū lea o Eufrate ui atu i Makito. A o le taua e whai tu tonu a le Jerusalema o le tū isisifo o Jerusalema e le mea tonu o lo iai i a le a fo i le vanu lea o i po lau i le ele lea o le a tau ina ai le taua. Aisea, langa e le manatu o isi e whapea. O le winga o le upu lea o Makito le whao ngā mai i. O le no fuanga o le o mai fatasi o le tu fatasinga. It's a mountain, o le maunga o le tu fatasinga. It's a mountain of assembly. O le si winga ngā le upu Makito. Ai fatataula i upu ia. O lo tau tala ia Sakaria le ngata fo i lea o ai fo i o lena tatu tau ele mtang. Ia, Sakaria. O tautala e whatatau a ngai i a Jerusalema. O i lea e manao
ia le malo o papelonia po malo tu fatasia e fai ele vete tele e o i lea e mai ai ina ia whapena ona whaalenga ina ave ia mea ole whale o le tua ma fasiotia tangata ma pule ai o i lea ma nao fo ia satani e rule mai ai tonu o Jerusalema ia e wilea tatu te le mtua manino le le malama po fe tonu lava le mea o le atupu tonu ai le taua lea, pe o le manatu na oisi, no na ui mai ai lo i la mutasi lea, e whai ai te tai e fo e su le taua lea, ina ia fasio tia tusa mawalo anga. Awa o lea e taua mai i le mta upule le whai ungo, mta upule suma leiva. O Yesu lavana te whaia le taua lea. E le tinga ina lana au pa ia pola na au taule na ui fo mai le langi, e whaia se taua isa. O le na waita uina wha mai a. E aluatu i lona fofonga, o le peluafi na te fasio tia ai ye umma o le ati ti e sol fanua ma lafo laina i la tau fa mai ona tu ina atu leo i la tau i manu fele lei ma manu o le vao ina ia ai ma o ona ai e vo lesi fa punga ngai ta ua mai lunga i le fai upu e se fulu ma le lima e lo ale matau tia te leo le tau ale le tulanga o le toto masa ai na o Yesu lava e whaia le taua lei a maketo. Na e whai mai ai, e pule foi o ia te i la tau, i le to ua mea Yesu lea. E soli foi, e ia le soli ngā vine, o le to sa ma mafa uma lava o le atua. O le winga o le soli ngā vine lea. Tau lia foi soli ngā vine, soli le vine ina ia maualo na sua, ai pisi anga i lunga i paa. Ia le lanu mumu o le vine na alu leo lo na sua nga i le meze tau ona maua ai le tius o le sua o le vine e po olive po alava me le winga nga mo meo soli nga vine soli ai i vai o tangata ai maua le sua o le pisi la leo o le lanu mumu o me e fatusa ai le matautia o le loloto o le toto o le ano o le ngata o tupu o tai o lii tangata tau o le a i loi i taua lea i amaketo o le gala e na e ta ua i le mata upo e lusuma lima o tusia mateio fepo tol suma le tasi le fio mai o Yesu malana au tau na voi ta ua le mata upo le na feita wina le fepo suma le fa e fio mai Yesu ma le au paia o lana vaenga au pola na au tau. Tu vai le mongo olive sakari suma fa i la amtanga lava fai momoe leono na e ta ua i tu vai o i le mongo olive o le fai po suma le lima ma le suma leono le foi na feita wina ne fa mai o le a i fa umatia le vaenga au ia o ma lotu fatasi ia po papelo ni fo i le fa ingo mai tu se falinga o le a i fa umatia le peluafi e al watu i lona fonga. Foi po suma le lima ma suma le ono leno foi tau ina nei. A mai ala le taua. Mea nai te iloa, po ia manu malo Yesu, malana vai ngā au. Ona ia fasia lo leo le antikeriso, le unga la leo le antikeriso, ma le perfeta pelo leno foi tau ina nei, foi upu, foi po elusi fulwa. Ma tu ina atu, ma lafo ina loa ila ua, i le lepa afi e whaavavau. I la lea e mua no mai ai lea fitele lea le lepa afi. Tau lia foi ngā se ori lava lea e tele ne tau mai. Il tuspa ia manisi vaenga o le amtanga o le tusia whaling. A le lepa afi lea. O le lepa afi o le afitele la lea. Le wha mai le whai unga o le matau puluse fulu. E lafo i ai se ori luinga. E lafo i ai sita mai afi lea e whai ele whasalanga. O le tangata i le teimi oti ai leo ia keriso. Ai lafo i ai teimi le teimi mulimuli. Le tamai afi leo le whasalanga temporary punishment for everyone that died without Christ. I le teimi le nei. E whamai e lafo i le lepa afi le afi tele. A lea la wo nono mai whamai a umalo le taua lea. Le lala maua le unga o le tōlua lea, o le manwhi ai. Ia po le antikeriso, foi le sio nei ngoa.
ma le perfeta pelo. O le a sai Yesu, fa umatia, lafoi, maua le unga o le tō lua lea, ai toi tō tasi la le toi, ia lea la tātou te, ai atuanga iai, po le almea la tupu i le li lea, muri po le lato sifi, po le lato whata maa lea, O le mea la o le atupu i le, ia leile wha ilo atu pe, te mi leile mea o le atupu i le li lea le lato sifi. Fa mai e le whai upu mo mua e o i le ono nai wha matala mai e i le li lea, te tarako. O le a sai. E le fasio tia Yesu le whai ungo le taua lea. E le fasio tia. Ai sai. Sai ona wha mai lea. Ona loka lea. Loka i le fale pui. Loka i le fale pui. Nono inga o le a loka o ia se ia uma le afe tausanga o le mileniuma le afe tausanga lea. E le pelu fai tawina. Mai il foi mtau polus fulu na hau lo foi le angelu wa lui foi le langi o ia te le ki o le toe le ngata o ilona lima foi le mai o meteli wa pu e foi e ia le tarako o le ngata tuai o le ti apolo lea o satani o ia fusi foi ia te tau sanga yafe o ia lafo foi ia te i le toe le ngata o pupuni foi ia te matu inatu le wha mau whailonga i lona lunga. Ina ia le toe wha se ina e ia onu, se ia atoa tau sanga yafe, a mawai fo ia. E te tau ona toe te talaina o ia i na yaso. Na u lo fo ile no whaalii ma ua la tau ti e ai. Ua tu ina tu fo ile wha masinonga ia te la tau. Wa u lo fo ia nganga o e na mawai ina o la tau ulu ona o le maua Yesu ma le fionga le tua. O e ua le ifo i le manufe ai. Po o lona whaatangata na le talia fo i le whailonga i o la tau maulu, po la tau lima. La tau wola foi, ma ua whai ma tupu whaatasi ma ke riso i tau sanga yafe, le mileniuma lea, le malo Yesu. A o e to toe, o e ua oti, e le toe ola mai i la tau, se ia atoa ia tau sanga yafe. No inga la le tau wala mai i le tūlanga o le mea o le a ho i aile na vai te mitonu lama lea. Ai te mitonu lea e loka ina satani o na whai ilo lea o le wha masinonga o malo. O ta ua mai le tūsia whaalinga le matau tia o le wha masinonga lea. O le wha masinonga lea o lo wha matalaina mai. Ile tusi e matei o lona mata upo e luas fulu ma le lima. Luas fulu ma le lima. Ia le tusi lea e wha matala mai ai. Ia le wha masinonga e tu ese ai ia oti ma moe. Matei o lusu ma le lima lona wha upo e tolu tasi. Tolu tasi o le wha ono. Leo wa uma ona tuu ia le manufi ai ma le perfeta pelo ile le pafi. Sai sa tani tuu o ia ile toe le ngata ia po se oli fo ilea. E fatali ai le taimi se uma le afe tausanga o le nofo inga Yesu malana aupa ia ile malo i lunga o le funga ele nei. Ua uma na whaia ia mea. Ai li liwa ai Yesu, ai li wala awina, ma te talaina le whai tu toa o lona maa lo. Ai li liwa ai Yesu, mai ia whaia le wha masinonga o maa lo. E tolu wha masinonga o lo, ai ia le lalolangi i le lumanai. Tolu wha masinonga. Wha masinonga mua, o le wha masinonga o lo tau e le lua ko nito mtau pe lima o lo na wha upu se fulu. Wha masinonga le nao le wha masinonga o le au kerisiano na o le sitianga. E whaia lea i luma o le nofoa, o le nofoa o le alofa tu noa ke riso Yesu i le langi. A o le wha masinonga lo na lua, e whaia i nei lunga o le funga ele. Wha masinonga mua e whaia le langi,
I luma o le pima o le nofoa, po le whaamisinonga na le pima po o le nofoa, le whaamisinonga e whaia I luma o le nofoa o le alofa tu noa ke riso. O le whaamisinonga lona lua e whaia I lalo nei pe a fio mai Yesu, o le whaamisinonga e ta ua o le whaamisinonga o malo. Ta upe lusu ma lima whai upe tolu tasi, e o le whaono, ma te o lusu ma lima whai upe tolu tasi. O lo I whamai. Pe a sau fo I le atali o le tangata I lona mamalu. Le fio mai lo Yesu le on tatu anoe nei. Ma le au pa ia o le au angelu, whaatasi mai ia. Ona ti aile o ia I lona nofo ali I mamalu. E wha poto ina fo I ona luma o nu umalato, o nu umalaba. Ona tu ese ina lea o I lato e ia. E pei o le leo ma moe ona tu ese o ma moe ma oti. Ona tu uai lea e ia o ma moe lona I tu matau. Ia, whameisi o ma moe ngai whatau ia Israelu. E ilo tel tolunga, tangata ma o le ai e le teimi lea o la to uma fo ua sao atu I popua ngā le manufi aima mana sawanga. Ma e o le atu toi il funga e lele ia mai teimi. Miliona tangata o le atu toi, tangata ele I o si tianga. Leo le asau Yesu e whaili wha msinonga. Tu ese ai oti mama moe. Mai tu ile tu te matau. I la tau e o le a sauni ulu whale I tonu o le malo. A oti ilo nei tu te wonga vale. Ona whaia tuai leo le tupu e o le tu te matau. O mai ia o tau o e u wha manuina e lo tama. Ia whai mo o tau tofi le malo mo saunia mo o tau. A o le I wha vaina le langi. Awa na o fi ai ia o no tu vanelea lui foi ai lalo ngā luenga ma mea na whaia ia e le tangata e meise lava o me whai e le lalolangi ma tangata I le nu o le atua e anga le lei ma le alo lofa I le nu o le atua e meise to tonu o taimi ia o mawhatianga ma pōpua ngā ona o le manuwhi ai o tangata umala e whaasawina le whamai I le whaamasinonga, ia la tau te ulwhale le oli ma fii te tonu le maa lo le mileniuma. Lena u whaitawina ne mai mta upo luse fulu. Aia I la tau e o le a le whaamanu ina. Te le mea o le misi o si tianga, a le futoe o tu I lumo le si whaamasinonga lea, ai misi a toa I foi. Na e whaimai e lafo ina, I la tau I le lepafi, o sau nia moliti Apollo, mana a ngelu. Neno foi tau ina nele foi upe fasu mal tasi mta upe lua lima. Okay. Lera uman tatu tala noa le sai o satani. Lewa uman faile whaamisinonga, leo le a whauru fale, tangata ua sao atu to tonu o le malo ke riso. Tangata ia I le malo sa I le whaamisinonga I o malo. E o lava mao lato tino nei e mawhai o na toe wha oso ina. E ila ilo mai e lua to inga tangata o la e tu tonu o le malo ke riso o le mileniuma. O ila tu e o le a wha manuieina I le whaamisinonga lea. E le i o i le oti. E o lava mo la tu tino I tu tonu o le malo. Ai whaatasi ai mai la tu e iei o la tu tino, glorify po la tu tino ua wha mamaluina. Tino wha le langi. Le fale apitanga, fale langi lefe mai ei apostolo Paulo. Ele mo muol kornito lon ta po suma le lima. Taimi o le sitianga, e mawai tino ia o tangata e o le sitianga, a ele i o le langi. Nanga ele mwhaingaru se le langi ma se tino anga sala. Amen. Sitia, tulai mai, fa fosei o na li ua, le tangata o tulai mai, u toi tu mai, fa tasi ma tangata o le aola pe le taimi e fio mai Yesu le sitianga. Whamailea ona whaafua seilea ona li iua I lātou. A vese o lātou tino angsala, ai au mai o lātou tino whaale langi, what we call celestial body, heavenly body, incorrupted body. And those are the kind of body that array our spirit, e wha ofu ina ai o tātou nganga. Maulu whale toi le langi. Tino la foi la ie o ifo ma Yesu. E ulu fale I tu tonu o le malo ke riso matino nei. E le ma whai o na toi anga sala.
pe to e whao so ina. E alana muna e whamatala atu le melea. Langa le tātou te fia whaman maina le mele whai leno whai te wina nei whamaia. E to e te tala mai Satani. E to e whao so. Ile lalolangi. Ai la ma whai on to e whao so pe a whai wana o le malo o ke riso le awa. Mai ua paupa pelonia, wale alanga le alesa utu se whalinga. El teimi le mawale ungo le taua le amaketo, ua fasi ai le manufe ai, ia polanti ke riso, fasi e manu profeta o pelo, ai alanga mai ai, ia le angelu fa mai a ua paupa pelonia. Lana wingo le paupa pelonia, ua pau le whainga maa lo whaalo langi. Ua pau le anga sala ma le ameo le anga. Uoti, ua uma, ringa, ua le oto yeise maa lo. Winga nga tasi ale malo le la ye funga le taimi le ile afete usanga wala na le malo ke riso ale visiri ole no foi te wina fa mai to eta tala mai Satani pe a uma le afete usanga e to e fa o so ina tangata o ila le la fa ko e fa so le nga le malo ke riso pe a fai fo nga le au pa ia le we yo la tu tino fa langi le we to no le malo e mantua fa fefea le miliona ma biliona ma le triliona le ano isi tangata ia na to sao tu tonu le malo ma la tu tino nga sala tino ai em fa yon to e fa so soin e ui le o matango fie ui le o sao tu tonu le malo le tua a o fale ila to ma la tu tino e ma fa yon to e fa so soina. To te tala mai e Satani, so Satan will be loose again, one more time. Saulo Satani. To e whapotopotola na vaianga au, ia ila tau, o ke ofo ngi ka ko le am whaion ko e whao so ina Satani. Ma le awheta usanga le anga wa ai, i le mamalu, ma le ami o tono ke riso, ma le nofo tupu e Yesu, ma le au auna i ai o le au pa ia, ma i lato uma, le ai o lato tino whale langi, ale na va ai mata o le nei ano le la to e whanau ma to e whanau le ano tangata ia i o la tu tino wha le lalolangi. Le fōlinga mai e to e mau ai le si au tau a Satani leo le a koe release mai. Langa lawan me mo le tangata e whaingita te le mwhalong ta. Le lavo le a to e muli le si ano to e se to e wha se ina i le last attempt a Satani e whao sosol tangata. Mo lantou oli tau e fia to e whaasanga tau tasi a keriso. A le no whaita wina. E le whaingata le wha umatia ina e Yesu o i latou le whaai ungo le millennium o le latou to e tau mawhai atu mo le latou to e fia tau. Wale tau muli muri alna. A Yesu ma Satani. That will be the last battle of Jesus Christ and the evil one and Satan. Mo wa le ungo Satani. Ola le ungo Satani. A le whaalinga lom tau po Lucifer. Le iawa e le tātou whaitau. Umaloa le millenniuma. Hai whamailo. Na ui lo suwhai sumaltasi. Na ui lo fo'i no whaali tele sina. Ma le o ti ai. Mo sola ese le lo langi ma le langi i ona luma. E le lo fo'i se mea e tu ai la ua. Na ui lo fo'i o e noti. Le ala. O luma i le mata upu a lea le fai upu fia. Fai upu e lima. Na e fai mai ai. Le toi tu lo na lua. Le toi tu o e na fai a lea meo leanga. Le uto e tutu. A le fola le uto e fa luaina mai i. Le toi tu lea le toi tu lo na lua. Te le fola le toi tu mo mua. O le toi tu o le muli i lo lua e fua Yesu Keriso. O le toi tu tele pole. Se lega tele lea. O le toi tutu, le teimi e fio mai Yesu le si tianga. O ila to uma na oti o ia Keriso Yesu. Toi tu mo mona. O le toi tu lo na lua. O le toi tu le fasala. Na vo e tau e tani elu. Fa mai e lua toi tu. Toi tu le lola, ma le toi tu le oti. Toi tu lo na lua la le fa mai a. Na u lo foi o e na oti. O lo na winga. Mo toi tutu. Fa mai wa o lo. Wa vai e enga fe oti. It means that they resurrect what you try to do. Fa mai o tangata nuu, o alii, o faipule, o tupu,
Mai o lo tutu I luma o le atua. A sa mau tutu I luma o le atua. Le wha masinonga muli la lea. Wha masinonga tele. Ele no foa. Ele no foa li sina sina. The great white throne of God. Wha masinonga la le tolu I wha masinonga ia na utaua. Mai ona fafola lea o tusi. Ua fafola fo I ma le tasi tusi. O le tusi lea o le ola. Ona wha masino I nai lea o e na oti. O e na oti e leo ia ke riso. Tangata uma. E o e tātou leo la le temi lei. E oti e leo ia ke riso lo so I fua. E fito ai toi tū lea. A pena fo ia. Oti e leo ia ke riso lo ola. Lo ola. Fito au toi tū I. Lo inga uma le afe kausai uma. E uma. Alu le afe tausanga lo no fo inga Jesu. Alright. Nofo ai se oli le nganga I whatali ele tui tū. Tui tū la lea. Mai o e na oti I mea ua tū sia I nei tusi. E tusa maa la tō a mionga. A mio sa whai. E po sumal tōnu. Ua avae fo I ele sami o e na oti sa iai. Ua avae fo I ele oti ma se oli le awhile titi le no whea tuai. We woti sayai loringa anganga uma ang feoti moi I ngai se oli fatari ela to fa famasnonga lea la wo le temi la to famasnonga mai o se oli o e noti sayai e taitasi foi o ila to ma fa masinoina e tusa mala to amio. To mai lor sumal fa. E la foina foi le oti. Do ingo kaka feo kila iai. Ma se oli. Si tama ia filenga o vea tuai. Ile le pafi. Fa mai e lafo. Le oti. Ma se oli. Ile le pafi. Seal and death, everybody that is in there, will cast into the great fire. The lake of fire, le afi o le lepa, afi, e lafo iai. Amen. O le oti whaalua lea. Ai se tasi ua iloa ua le tu sialo na ingoa le tu sio leola. Ua lafo ina o ia ile lepa afi. Lafo ina lea ile lepa afi. Ya. Te lolo wa atu o to esfu fata to minute. Ya, talatu tato leina. I fo ilo. Wala mai pe isi fo isi si fia wala mai moli mai so finangalo fa popo le tato mta upo. Ya. Fa penao na tal no atpea pa tal tu stato wala au. Ya fai fo iti fia wala watu ya olu tasi olu lima walu tasi fa lima tek satu ya. Te fai fo stala noanga pa estemi pa banoa. Elanga te fo leo ta emaili watu isa u fam talanga po so sili ponifonoti@outlook.com. Sauta tu wala mo ta lofa lava. Alofa. Ta lofa poni. Ta lofa lava Antonina. Alo lava soifua. Alofa ya tirtina. Ah, amene yaso. Manuia le aso le ali. Yeleli. Taule longa. Ya. Aftai tele lava mole pa mara malama. Po ile fionga le tuel ta upulne po. Yeleli. O le te atai ndau sound no ngale fa pele. Le fain numero le no. E moni ala sound no anga wa. O maka fefe ka ko le malama. O le malama. Wa pe ta ulole. Le fai numera na fa no atu isi mai se au o so na fa numera le le ima se nga me ka ko mo uru ma me sa wa no o se fa le nganga fam talang malo ya to no yo ka long ma e si ona se fa numera na ya ai fa stai tele la va mol ma ta upune ko zilia tua lango la por kalame lo fatele atlava manuele po ya fa pena fo ya to tu mai le foi tai so fu manuele tai to ni tai ya to tinan long mai so fu le va yaso pa se fu
Stato au, talofa lava. Talofa. Alo se vo. Talofa oile sa no fa mori. Le rua. Oi, talofa le rua. Ya. Alo se vo la su. E ole mbele fio mai Yesu le ile mo fo singa singa. O ile sort fa mo singa singa. ya. E fa le sort fa mo singa singa ngale fa linga yo mo ya. Nga so mai mo. Ya. Sa ole. Sa. Oi ngale pe ka fele. Ka se mix up pole mea wala ngale fa mai o Yesu fo ngai sa nga. Ya nga. Ai ese. O ingala ngai fa le tau ile lile antikeriso. Ngai sau fo langa fo i ngofo fo i am fa pa langa so fo ngua i fa se tangata. Ngai sau le tala ingo fa mau fa longa ngai a fo i e fitu ba. Na la sa wo so fo no wifi so fo no ngai mo ina. Al so fo no sin la sa winga. Ele o fa tau ya Yesu. Ai fa tau ile antikeriso. Ya ale so fo no sin mo ilale. Leva to a fio mai o ia ole Mesia, o ia ole the real Christ. Ia. Afrika ia. Fainga kane mea wa ke o sa se so fungo vai pa fa pe kai kai. E fo fa pe nga la winga ole a fo i ole antikeriso mala na male winga lo na ingo. O te. Ia sa we ele mfainga sa se mea fo ile e mamau se ma fo tanga tamanta mfainga sa wa se mea ina ia fa tel tono to tanga te ia. Ia ma fa se Fa lava ia tu uso le rali mole fit mole fa so le fiaf. Alame mo ngi lava le fiaf. Ka place fase fu. Ja, ai molta tu amno. Wala mai ai pa fai te fia wala mai. Ja, mola no ise i fa tu ala tu sile la hafta ia ila to so rolo ila to ien wala watu te lo to fa ila to na. Le o fa taola tu tusi. Ja, ta tu wala talofa. Talofa lava. Poni. Talofa chik. Amai kopo. Amai. Ai kopo. Ya mo ia fa kai. Ya sali. Yo so fa mo singa mo le me ge ka. So mo pa ya. Yo. Pega paso e voi quiero que mire macao puya. Ya. La causa yo volví a causa yo oca. Pero se me tão fai Yeah. No, me por que ni. Mas me fazendo yo que un país de. Me pega co que saí de aí e venga. E venga calor mai não são as vacinas. Ele. Minha mãe e pei que eu fui macaco e ele bere ele faz ngale é mais só com o irmão me Yo. É que como aí, era o siga o aí kilo aí. O me arega cai na rolam. Te eu le tau na rolam, ira wori bala ko sa kami mga au kauya mai pi ko mo. Ele ka wala. Ele po mo le mo fari ole ni pure se aro ka como cai le rangi. Monila. Pe sa ole lo son el que faço com o soboma. Ya. Ele aí se me sidiaku. Aí lo cadia isso de mo falca. Nadia. Não a toa. Mas eu ela e vai ela na que faço com o soboma. Ela ele mas ela bate. Meu coco irole si la fia por ko ke le vo ya fa ko me no nei o kala me o va ke le a ko ro ni o le i ma vai Ali. ada va ya pi e fa nga ka le o langa fa visi mo me ka ki ui e ka ko o lai ma ka penga ya so mo ko fi ma ki ke e ka penga o ma lo vai e fa ringa la vai Ora la kele mai o sa kanima ngo au kauio mai. No me o inuma. Lo ko ko ai e kini. Mari. No ko fai ro rangi fai se me de one go.
One One world world government. government. Yeah. Ka ko wai foia, o le la fai le digital bank money o ngale. Yeah. Le ko fa manga ku. Le o mo varo ia. Ni se me ko pol vali. O ia. Ya ngai ki a pol me la. Ya ga pa se. Nga ika ya la ngia ka ko ki siamo. Yeah. Ya, tai me ia o le kaulia mo ka ku e fa no mangi pokala. Ka wa mo ka ku ba ko vai. Ka sa va di pe upo. A sio po ia le i ka ku fa so ai mo ka ku. E la va se sa. Ai ka mau pe. Tanga. Ya, rau fa so ku le poni ne nia pia. Tai lava ya ko mai ta alo lau au le la stona o mat tai. Yo ia la ka ke ko la mo ai pe ia ma Kau ngai alu celebrating ol kanga wa wak. Ko ko mo ka kan de ka ngai ya. Tai lava ko po, tai wala mai, tai fo lang mai. Ya, okay la suga. God bless fa. Ya, pe ko mo ra. Ya. Asi fo. Fa. Tôi trông phải mấy, dạ, ta lo, ta chụp lắm. Ôi dạ, tôi trông phải mấy. Lẽ là vậy, phải mình mole, phải phải mà này là chơi vào áo máy, ini si ô tô na, nào ôm mau chơi lo, ôm mau trông máy, ta chụp chút xí lẽ, phải mình mole lắm. Phía mau chỉ nó, bên phải là nó chơi vào áo máy. Này mau chỉ nó là vào là dress mà ở lối sofa là ấy này ngô lo. E se ngong ta uma ya e se le ngole sau ile ela fo ile email le sau fa mo le lava sal pe to lu ala le ta wa to lu so fa longon ta to por clame ele to vala o mai ya e o to ya no na mo mana pe mai ta tu se o fo me se long hai o mon tongi mai ko ala fo ko e va pe ala fo ko e tong mo ya ala fo to ila ele tu sil nei tu sif so swani fa ona so swani e to a matela nga luenga fa wi au yo ni fa wi au te wi au wala to fa nga ina ma nga elo tusi fa po ponga fa fo ino fe ngainga o maliu pa pa songa le vai as fa nau fo ino le pepe tala ino ma atu nga mau fa ungo le au fa u falenga o sa fa po ino le fale o se ainga ya ma le suaino ele o singa luenga fo ya o sa ninga nga somo tasi o lo ia ile tatu tusi lea ta o le tusi so soani te wala au mai ai ya pe a mana umia se tusi il tanu melana o lua tasi o lua lima valu tasi fa lima na ole vai so fou ya te lola o toi ia le tatu tatanoanga ile nisi foi vaenga mania male ai mai se lava ia le tatu talanoa i le ola e whaavavau ma le ola e whaavavau ia te lola whaai o e fo le tatu mtau bul vai aso lea awa o le vaenga muli lava le na vaenga muli lava le na o le tatu vaenga le tauon whaai o ia le tatu me se fulu ma le lua o le pol kalame lea whatatia le tua lumnai lea sa tatu amata mai si tianga o le tūlai o le antikeriso, popo ngau ia kopo, tawai koku mama koku, o le mea inosia mwhaatafuna ina, to e fio mai o Yesu, mo le tawai amaketo, sai sa tani, ma whaafalpuipuina, whaamisnonga o malo, ia, o le malo o le mileniuma, te lo le tatu kawaina nei, o le malo o mileniuma, ia, te lo e nisi mea o te manatua, o misi ia o le atu e kawa atu ia le melo naiva, le malo, le mileniuma, o le taua muli masatani le fo uma na kawa atu, a inisi mea mena umia, na toe whailo atu, ia la whailo atu le veso fau, le taua muli lea, a satani, malana mai ngā aule na toe maua i tangata nei, sai tu tonu le malo, ai na mawhaion toe whao so soina. Le ngata fo ilea, o le whaamisnonga i le na fo sinsina, le ntatu taua na neila, e fu nisi mea e le umatu ia ona o umal tatu teimi ia ona fa umatu le vai es fo matatu tala noa i loa i le vaenga muli that will be the climax of everything o le me tau o le everlasting life
lui foi le langi fou, Jerusalem fou, malelalo langi fou, le asuia me uma, le eise tangi, le eise loimata, le eise solsolo, le eise whanoa, le eise oti, me tonu la le tau o le everlasting life, le la tatu tala noa ai, i le vai esu fou. Ia, ma wha umai fo i le vaenga o le tatu Paul Kalame i mata upu muli muli, po mata upu o Paul Kalame o aso muli muli o fuafuanga a le tua i le lalolangi nei. Ia, mauti lo le fo ua, le statu walau, ia, ua tatu malo lo e fo i, le atu le ngang whaafte tele le fiafi, a mese la tau o e na walau mai, ma mai fo la tu finangalo le fiafi, ia ai o le a tatu whai u ise te talo. Vi ia oelo mātu o tua, whaafte tele lava Yesu, whaafte ia ngang opa ia i lo whatasi mai, lo mawhte ino i mātou, so soani mai fo i le mātou Paul Kalame, a mātou tala noa i le nei fiafi, te talo lava ma mātou wala watu wha mole mole, se e so soani mai, whai loa ma wha malama ia i mātou, wha mausali ma wha mautuina, mea e te tau ona ho ia i lo mātou loa, ma mea fo o mātou wha longo i le nei fiafi, tau lava o se wha manatu, ma se whai loa i au tangata, mai mātou uma, mātou te nofo tā pena, ma nofo sa uni uni ai, a wā mātou te le lo lava po le ale aso, po le ale tu aso e te afio mai ai le si tianga, alau e ka le sia. E vi i au le nei po, talo i whamanuia i au tangata, a manuia i whainga malolonga, e le nei fo i po, a mese o leo whainga luenga, ia maua se fiafi manuia, ia tu mau pēr le vi inga i atu. O e whamangalo mai so mātou se selo mātou tua, e le nei fiafi, ai ia tu mau atu i atu, o le vi inga, o le whamanu mo le whane tanga o le mamalu, o le silsili ese e i atu, o e lava me uma, fo i mai le whaatau wa a ia i mātou. Ia vi ia lava lau swafa, mamalu lau swafa, pa ia Yesu Kiriso, nei o sa uma i o le whaavavau lava. Amen. Ia, o le tātou Paul Kalame, nei fui vai aso le tutu, le Upega ile Loloto, e le whaamamoi, ia la tātou to e whiloi foi, e lea vai aso, e le tātou mta upu whasolo. Ia e le umar Paul Kalame, ia e whaamni atu, ia lea sa o le whanau, me se fo e kalesia mwhai au ngā sa, ia o e kalesia o le a whaamanatu, mwhai ala tu o sa, o le lau tamaiti i le sa la sau. Nei, nisi, ia o le ana whaatau nu le aso na nafi, ia a o nisi foi, e pe fo lau i mātou. Whato a whai i le Labour Weekend, le nai malo lo i le zon fua, e whaamanuia le tua i le whanau, e la tu tā penanga, whaamanuia le tua i si o tātua tunu. God bless you all. Lau tō ona neo poni whonati, wha soi fuia mo nei teimi. God bless.